kuminata na kan dragon fruit ara lo nun ber ni to tura nga ya ei vok in ania mi vok in chunga hian oma a boi thlak lai mi hi ra thadu rio mai lo ni harang ren khop mai a ti hianin ei lua hi fit deu bera ani hi an lo nanga so lai lei lo na son uai cho a lon chowanga ti khani ya chunga mi khi lo don ani ku kan kom thang len phei ania hi rimoi ve ania ku ti khuan khula ku thingdol ruam chinin ta ke ni hi rimoi veng huam ching kan ni wen hi ni som pakua thla som pakhat sang ni som ni le pan ni ania hi atang ra ani deuh to bere hela hian pahni a awma luan a lo dawn ani ku tikhuan eng tham tereuh te tak tak ani a chu khomo han tilang thin te ku a lian lo khom mai hriat lo a thalak ai chana hriat lutuk lo a pahni tereuh te ni hei tia kamram tok le kani aba ka hi khalaya khani a eng lo te a sen a min lo pom to lo ti ro ra hi ti hian a zo vek ta ni mele ti hian in November ni som le pakot thlengin kan lo ti na ni chu a ra hi chu a ra rei ve khop maya ma se tang ra ni hemi hmalu khianin khula khom pakhata ra a tiang tiat thereuh te ang chau tho khunia chu khuang vuak phung apok tia dang vel hi ni ukulai hu ti hian helai hian ti hian achung hi a buai thlak khop mai